Izazivanje nuklearne eksplozije u principu je jednostavno. Potrebna je kritična masa od nekoliko kilograma fisionog materijala i neutron da započne lančani proces fisije. Za snažnu eksploziju je potrebno sprečiti da se kritična masa suviše brzo rasturi. Ovo se postiže sa atomskom bombom. Fisioni materijal je u njoj ugrađen u više podkritičnih delova. Njihovo sakupljanje u celinu mora da bude vrlo brzo, u toku milionitog dela sekunde. Također ih treba održati na okupu bar milioniti deo sekunde. Ovo se postiže pridrživačem od urana. Milioniti deo sekunde je dovoljan da se razvije ogromna energija eksplozije. Snaga fisione bombe je ograničena. Ne može da bude veća od 500.000 tona trinitrotoluola, poznatog hemijskog eksploziva. Povećanje snage nuklearnog oružja se postiže sa termonuklearnim ili fuzionim bombama. O njima se često govori kao o vodoničnim bombama, pošto je vodonik fuzioni materijal. U principu radi se o stvaranju uslova za vodonik sličnim onima koji vladaju na Suncu. To omogućuje fisiona bomba, koja je sastavni deo termonuklearne bombe. Visoke temperature nastale fisijom izazivaju stapanje vodonika i snažno oslobađanje energije. Vodonična bomba je bila i najsnažnija nuklearna bomba koja je ikada eksplodirala. Bila je ravna snazi 50 miliona tona trinitrotoluola, koliko i 4000 atomskih bombi kakva je bačena na Hirošimu. Ta proba je izvršena pre 25 godina. Ona je pokazala da nema problema u povećanju snage vodonične bombe. Ali je isto tako pokazala da taj put ne vodi nigde. Jer u stvari i pobednik bi njenom upotrebom također stradao. Zato se mašta kreatora nuklearnog oružja usmerila u drugim pravcima. Tako, na primjer, sa puno pohvale vojni stručnjaci govore o neutronskoj bombi. To je tip nuklearnog oružja u kome dominiraju neutroni. Vojni stručnjaci kažu ubija živu silu, ne pravi mnogo radioaktivnosti i ono što je najvažnije, na mesto koje je tom bombom pogođeno može protivnik vrlo brzo da uđe. Tehnika ostaje neoštećena. Minijaturizacija nuklearnog oružja je jedan posebno stravičan aspekt vremena u kome živimo. Nuklearnu bombu snage one koja je bačena na Hirošimu i koju je u to doba jedva poneo najveći bombarder u Drugom svjetskom ratu, danas takvu bombu možemo da spakujemo u prtljažnik jednog običnog putničkog automobila. Kažu da atomsku minu u rancu može da nosi vojnik. Na sreću čovečanstva, posle Hirošime i Nagasakija, nuklearno oružje koristilo se samo kao pretnja u hladnom ratu. Ostale su probe nuklearnih bombi, istina ograničene, ali ipak dovoljne da radioaktivnošću ugrožavaju biosferu. Protesti omladine podsjećaju da je ostao i opasan nuklearni vojni arsenal. I sa njime verovatnoća za nuklearne akcidente. O tome govori i 9 nuklearnih reaktora i 50 nuklearnih glava koji nekontrolisano leže na dnu okeana. Kao posljedica 11 udesa koje su imale glavne nuklearne sile, Sjedinjene Američke Države i Sovjetski savez.
50 godina aktivnosti u oblasti primjene nuklearne energije za vojne svrhe doveli su dotle da na našoj planeti Zemlji danas postoji nuklearni arsenal od 60.000 atomskih glava i više od 600 objekata, plovnih objekata na nuklearni pogon, podmornice, nosači aviona i razni drugi tipovi brodova. Nažalost, svedoci smo natezanja oko sporazumevanja na kontroli i ograničenju nuklearnog oružja. To sve ide vrlo sporo. Čini mi se da pesimisti koji tvrde da ovako stanje, ovakva situacija ugrožava ne samo opstanak civilizacije, nego i pitanje podrške života, tako da i ova naša planeta može da postane jedno bezživotno telo više u sunčevom sistemu. Čini mi se da taj pesimizam ima svoje mesto. Kada pogledamo 50 godina aktivnosti u oblasti nuklearne energetike, imamo više razloga za optimizam. Danas na našoj planeti oko 400 nuklearki proizvodi 12% od ukupne električne energije. Tokom posljednjih decenija broj tih nuklearnih elektrana se povećavao, iako daleko manje od onoga što su predviđala kompetentna tela, kao na primjer Agencija za atomsku energiju Ujedinjenih nacija. Razloga za ovo svakako ima više, ali meni se čini jedan posebno važan. To je pitanje bezbednosti nuklearnih elektrana. Sve je u stvari počelo s time da se te elektrane prave u skladu sa tržišnom privredom, što je moguće ekonomičnije i jeftinije. Posle toga došla je jedna faza kada se nametalo da treba graditi što bezbednije. Sada se nalazimo u jednoj trećoj fazi kada se očekuje apsolutna bezbednost nuklearnih elektrana. U vremenu koje je pred nama očekuju nas reaktori takve konstrukcije da će bezbednost biti apsolutna. Oni neće zavisiti od vrste materijala, automatike, a pogotovo ne od faktora čovjek. Njihov rad će počivati na osnovnim principima fizike i hemije, tako da će do automatskog isključenja, tako da će do isključenja reaktora dolaziti u skladu sa zakonima prirodnim. I situacije kakve smo imali sa ostrvom 3 milje u Americi ili Černobilom u Rusiji neće biti moguće. Izgleda da sada ulazimo u onu treću fazu u kojoj misao engleskog filozofa i ekonomiste Johna Stuarta Milla nalazi svoju primjenu u našoj nuklearnoj energetici. Znanje mora da bude odgovorno i moralno.